Kacu bo. Kacu. Nyang kabere. Nyan i dari di. Tiba paralon. Tiba paralon. Nyo kai i. Udih lampu. Udih satu pucuk air deh. Lebih kurang lep lu mete. Ah, pumpanya. Pumpa aja kero beuh. Bek rulun. Nya, kabeh kan? Nyo hanai tak punya ai. Nah, tanpa listrik. Nah. Nyo listrik hana pakai bunyi hana perle. Nah. Bunyi hana be. Kuah hana be, kuah hana be. Epai tro iye. Nah, i tron tiba pada long tegai hana mamai. Ium tertu memplor be ya. Dari ini itro keno i. I pumpa muka culu Kuban le yo. Nyo ka bersih yo. Nyo tabung. Nah. Nyo tak kalau i na e gede hotik ben na e i yo. Nyo kai e kabere. Kai e kabere. Nah, empat lampung i. Nah, lampung i be sampai ro bro. Ini kacu i bang. Ini kacu je. Kacu kan? Kacu je na bang. Dua layang ni no. Kau berapa teh tu? Berapa di tu? Berapa no? Berapa masuk nak? Nya. Aja. Sekarang naik deh. Nyam bos, sekali deh. Kabere. Targira, oh ma, alhamdulillah, bubere deh ke? Nyam bos. Jom mana coy. Nya hebat lu Kacu. Oh mah murah di perempuan Nya nyang kabeh. Nyo i kana. Tanpa listrik dan tanpa BBM. Nyo i ka berhasil nyambah herko, nyamboh herkan. Epa perempuan. Ini yuk perempuan. Mengkacu dia. Nyo tidang ukuran truk lampu tu. Ngon tidang tertuh 50 meter. Pai perempuan. Ini yuk. Tak apa ikut dia lampu ke dia. Tak pula jagung, tak pula kacang. Hana pakai listrik. Nya kajuk gerak kabel ke dia waktu tahu. Nyambah rako. Tak dengar dari iyo deh. Ya alhamdulillah. Pujo Rabbi manteng na cara beri la ulah nanda tak boleh lampu. Tak boleh lampu. Ini i mendang. Mbah rako. Ni cara apa ji? Kabel apa? Nangku. Cara kamu boleh ilang lampu. Atam kalau mak YouTube Kau atam purno, tamu kalau mak YouTube, murno mak YouTube. Nyambah rako. Aja mandai mumpah. Yang tilangan tu truk dia lampu dah bah. Lebih kurang 200 meter ataupun 350 meter, kurang lebih lah. Nah, pumpa karo. Kayak mangeng karo, kabeh. Nyampak penampung ai. Baik tampe i tamong lohok-lohok, baik tampe namong bro, tutup je. Kabeh. Kalau